ngubhokobhoko usemakhabeni mina umfoka Msezana osuke egotha sophondweni yebo elokuzala abantu umtoko igama lokuzala ngobuhaza iy'ngane zethu ezilapha emkhosini womhlanga nesilo sethu sizosibona basize lapha nje eNgwavuma yebo siyajabula ukuthi indawo yakithi le sibonwe kakhulu ezweni samaZulu ngoba yonke esenzela amagugu aqhubeka phambili amagugu akwaZulu engashoni phansi into aziphathe iy'ngane zethu zingathola abantwana sencane zigcine zibe ngamatshitshi zibe zintombi ney'nsizwa zibe zinsizwa futhi nobaba bebe ngobaba yabona ndodana Ngithokoza kakhulu kuwo onke amakhosi akanye nami lapha namhlanje ngokuhlukana kwey'godi zawo ukuthi nina besilo umakhosi asedlunkulu ngiyazi ukuthi nalapha emabuthweni ey'ntombi nikwazile ukuthi nakhona lapho sibambisane nikwazi ukuthi iy'ntombi ey'godini zenu nize nazo zizophila ngoba lo mcimbi kwaZulu thina sokufanisa nomkhuleko owumthandazo ukubusisa futhi nokugqugquzela ukuyiphatha ngoba nizimbali zethu nje futhi ningomama bethu bakusasa ikusasa lethu lilele kinina sifuna ukuthi siniphathise okwamaqanda ethu
ngoba siyazi ukuthi ingwenyama endala yayihlezi igqugquzela ukuthi umuntu wesifazane akashaywa akathintwa kwaZulu ngoba umuntu wesifazane kwaZulu uphathisa uyiqanda. Kodwa ngiyazi ukuthi kubuhlungu uma ubheka ukubalwa kwey'nombolo makuthiwa kukhulunywa ngokuhlukunyezwa komama. Kubuhlungu ukuthi ithina esihamba phambili eSouth Africa yonke ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane ney'ngane. Ngakho ngiyacela kithi thina esiyibutho likaMageba, thina esingamaduna kulesi sizwe, ukuthi ukuyiphatha nokuhlonipha umuntu wesifazane kube yinto esiyiqhakambisa nesihambisa phambili ukuze isizwe siphile. Mina besilo umhlanga wanamhlanje kunento indlovukazi engizalayo eyayigqugquzela nasengonyameni endala eyibuzile ukuthi akubothi uma kuwumhlanga iy'ngane yebo khona kumnandi ukuba kube khona iy'yalo, kuthi uma kukhona iy'yalo khona lapho kube khona indlela noma izinhlelo zokwakhana. Kodwa le ndaba yey'nkulumo zey'pishi kumele ukuthi sithi kuyinciphisa kancane, ngoba usuku lolu lokuthi imbali zesizwe zisine zidlale kanye ney'nsizwa lapha enkundleni ukuze nizwe ubumnandi bomhlanga. Ngalokho mina besilo angizukwanda kakhulu ngey'nkulumo. Sengikujahile ukuthi iy'ntombi iy'mbali zethu siy'tetele manje, siy'tetele zidlale zisine zijabule, ngoba umhlanga uyikho lokho ukuthi sibuke iy'mbali zethu zidlala zigiya. Ngalokho mina besilo angizokwanda kakhulu ngey'nkulumo ngoba nami sengilangazelela leso sigaba sokuthi abantwana iy'mbali zethu zingalokhu yilalela iy'nkulumo, ngoba iy'yalo niyazazi iy'yalo ukuthi kumele niy'phathe kanjani. Ngonyama endala ibigqugquzela kakhulu ukuthi ukuyiphatha kwenu ikhona ukuyoniphilisa, nibe ngomama abahloniphekile bekusasa lezwe lakwaZulu neSouth Africa yonkana ne-Afrika yonkana. Njengoba ngike nabona nje ngalesikhathi ngibekwa esigodlweni sakwaKhangela, salivakashelwe ngabezizwe, basho bathi abezizwe lonke ithemba le-Afrika sebelibeke esizweni samaZulu, okuyinto engandele noma isiphi isizwe leyo ukuthi besiqhakambise ukuthi uma kuphile uZulu nabo bayophila, i-Afrika yonke iyophila. Ngakho-ke ukuyiphatha kwethu kubalulekile kuleso sigaba.
ukuthi sibambisane indlela eya phambili. Ngibonga kakhulu. Ngicela ukuthi abantu abami angizokwanda kakhulu ngenkulumo. Usuku lolu lokuthi nijabule nigiye nisine. Ngalokho ngithi ngithokoza kakhulu ukuthi sihlangene namhlanje ubusise uNkulunkulu ngoba sonke ngamunye ngoba silapha sithandaza kuye ukuthi noma sibambe imicimbi yethu uNkulunkulu abe khona kanye nathi ukuzosibambisa ngoba kuwumkhuleko khona lokhu ngoba ngishilo nje kuwumkhuleko ukuya emhlangeni kuyisibusiso. Ngalokho ngithi ngithokoza kakhulu ngiyabonga engathi inkosi enganibusisa nonke nithi noma nibuyele emakhaya kungabi bikho izingozi nifike